أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان دلوین، صلاح و رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشاءالله گلی حوالو و گلن هجا گلی خواندوان برومت دما مصنف هزار رحمه خدا لگراوی به دما جسلاسی مجرد جسلاسی مزدوفی والا بو ایدی دست به رباعی مجرد کرد. ثلاثی مجرد او بگلی اوالان کو بنا اوی لسر سی حرفان بو او جی 6 باب بون. ثلاثی مزدوفی جی 12 بابون گلی اوالان و 3 نوع بون. نوع یکمین 3 باب بون، نوع دویمین 5 باب بون، نوع سیمین جی 4 باب بون. به توایی بونه 18 باب گلی اوالان. امینها خود حسبی که دست به رباعی مجرد بکن که او چند بابن. و واحد للرباعی المجرد یک جی جبون رباعی مجرده و هو باب واحد او جی یک بابه. یعنی اوی کو بنگه هاوی لسر 4 حرفانه اصلی و 4 حرفیه حروف زیده تداتون تفجی اصلینن او یک باب تنه. وزنه وزنوي فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. يعني دو لام الفعل تده هنه گلی هوالان لام الفعل تده هاتیه دوباره کرن تکرار کرن روپی اوی تقاربه جهف قطینه و ناس بکن. موزون و اوی بری هاتیه کشاندن گلی هوالان دحرجه يدحرجو دحرجة ودحراجا. دحرجه فعلل يدحرجو يفعللو دحرجة فعللة ودحراجا وفعلالا. او ان باب جنگلی اولا شبون عطفه تیب کارانی نو. دحرجه دال خواده بر فی گلی اوالان حی خواده بر عینه یعنی دال فعال فیل حی عین الفیل ری خواده بر لامه جرات گفتن لام الفیل یکمین جیمه خواده بر لام دویان جرات گفتن لام الفیل دویمین. دحرجه ماضیه گلی هوالان يدحرج مضارع دحرجة المصدر دحرجة مصدره. وعلامته نشان ذي بابه أن يكون ماضيه على 4 أحرف. ماضي لسر 4 حرف عنده به دال حي ر جيم كيف شيء گلی هوالان بشرط أن يكون جميع حروف أصلية. بشرط كتابة حروفي أصلي ببن شو تاب أصلينا. و بناؤه في باب گلی هوالان للتعدیه غالبا پرانی یعنی زحفایی جبونا متعدیه جبونا گرگوهیزه و قد يكون لازما جارا لازمي جدبه یعنی نگرگوهیز جدبه. مثال المتعدي مناك متعدي نحو دحرج زيد الحجره زيدي گاور کلیر کر آنجی اوالا گلی هوالان زيدي زید کو فاعل کریاره فعلای کو کلیل کرنه او کلیل کرنه زیده در باز بال مفعول به کو حجره کو کبره یعنی زیده کبره کلیل کر او کلیل کرن زیده دا نما زیده کبره کلیل کر گلی حوالان اوا فعل فاعله یعنی فعل کریاره در باز بال مفعول به و بال برسره و بویه. و مثال لازم میناکا لازمیه میناکا نگرگوهزه اوه کو فعل فعال کوجه در باس نبیه اما توید بخمایه وقع فی نفسه نحو ضرب زید زیده سر خواه نشیف کر پشت خواهی راست کر یعنی وطعطع رأسه و بسط زهره سر خواه نشیف کر و پشت خواهی راست کر. بله گلی حوالین هجا اوا امج رباعی مجرد خلاص من گلی حوالن شخوا یک بابه او جی باب فعلله یفعللو فعللتن و فعلالنه لی ملحقوی گلکن گلی حوالن خود هست که همه ملحقوی اجابه خوینن. و 6 لی ملحق دحرجه 6 باب جی هنه ملحق دحرجه هنه یعنی شکل خود و وزن خودت مینه دحرجه لی همه اصلینه نه. و یقالو لهذه 6 تیگوتن جوان حرششان را الملحق بالرباعیه جوان حرششان را تیگوتن ملحق رباعیه یعنی رباعی بخانینن ملحق رباعیه یعنی تمینه رباعیه وزن خدا شکل خدا لی تب اصلینن یک جوان حرفان زیده جوان حرچان البک زیده گلی حوالان.
الباب الأول باب يكمن منها جوان حرششان فوعل يفوعل فوعلة وفعالا أبا وزن ميزانة يعني بيوانة أبا بريهاتيا كيشاندن موزون حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا يلي أبالا شقا مرو تماشي بكي برچوان جي كفشايا كيان حرف زيده الوي حي خاده برفي ومني واوي خاده بر واوي دمك وحرف خانه برفي عين لامي هم زانك وزيده أو حرف أبا واوي خاده بر واوي هم زان واو زيده قافي خاده بر عيني لاميش خاده بر لامي وعلامات نشان في بابه أن يكون ماضيه على 4 حروف ماضي لسر 4 حرفان دبه بزيادة الواو بين الفاء والعين بزيدبون واوي نبين فاعل فيل وعين الفيل ده فاعل فيل كحية عين الفيل جي كقافة وبناء في بابه اللازمي فقط جبونا لازمي تنية جبونا نجر جهيز تنية يعني فعل فعله فعل الكريارة تويدا ما يشوي درباز بال مفعول به و برساله و نبويه نحو حوقل زيد معناه چیه قال هوالا يعني زيد ضعيف بيه زيد لواز بيه او لواز بون او ضعيف بون زيده ده ما يجوي درباز بال يكي ده بال مفعول به و نبويه الباب الثاني باب ديامج ملحق باب الرباعية فيعل يفيعل فيعلة وفعالا موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا بيطر فيعل جليها ولا يبيطر يفيعل بيطرة فيعلة وبيطارا وفعالا بخدا بر في جليها ولا يخدا بر ي طي خدا بر عيني رجي خدا بر لامي ام دزانی کیان لور زیده گلی حوالان کوها برچوان جمرو لی بنیره امرو زانه یایه لارا یایه خدا بر یایه اما ملحق رباعی مجرده چما لارا وزن خدا شکل خدا تمتوی وعلامته نشان في بابه ان يكون ماضيه ماضي ودبه يعني اصلي بطره گلی حوالان یا زیده الوی چون حوقله حقله اف بیطره بطره لدحرجه اما اصلي دحرجه لوی حرف زیده بون تنه ده وعلامات نشان في بابه أن يكون ماضي على 4 حروف ماضي لسر 4 حرفان دبه بزيادة الياء بين الفاء والعين بزيادة ياء نا بين فاء الفيل وعين الفيل دا يعني يا لها زيده قال أولا نا بين فاء الفيل كو بيه ونا بين عين الفيل كو طيه وبناه في بابه للتعدية فقجبنا متعدية تنية جبنا جرجهيز تنية نحو بيطر زيد القلمه زيدي قلم شق يعني أي شقه أصلي بطرة يا بيطار جاز بارم جلويتين يعني جبار أوجي شاقتكين يا حيوانا شاقتكين بيطر زيد مع القلمة ومتعدية قال لها أبا تشكرنا زيدي درباز بال قلم وبويا يعني أو تشكرن زيدي ده نما بلكي أو تشكرن درباز بال قلم وبويا يعني زيدي قلم شاقر تشكر جها بله جالي أولان مدو بابش ملحقي رباعية مجارات خانت خدا هست که اینده نجی درسین پی و امه تمام بکن به اذن و دستور رب عالمه خدای دلوان ذهنکی وکری علمکی به عمل و دیگل اخلاص پارا و بکه حس کرنا علمه دل و داشرین بکه ایمانکی کامل نصیب متوان بکه و مجرى حق جدانه که حفظا متوان جیج شر ظالمان به بخت و خائن و فسادان بکه امانت خدا بن بمینند خیر و خوشیده